Ono što se da primijetiti u Gošićevom polju jeste da između stečaka, pored stečaka uvijek ima drvo. Dakle, to je šuma. Nekako ispada kao da je svaki stečak, pored svakog stečka zasađeno po neko drvo ili je Božje davanje, pa je došlo sjeme koje je ovu šumu vrlo neobičnu, šumu stečaka i ovo polje stečaka nekako kao da je zasađeno. Međutim, Mulići, to će sada prikazati, nekako svako drvo ima neki ljudski oblik. Nekako jednostavno liči na ljude. Recimo, svako kao da ima svoje oko, svako ima svoje ruke, ima svoje prste. Mislim, svako drvo i svaka šuma je takva, ali ova baš nije. Nekako je specifična. To korijenje koje ide i ulazi u stečke, ispod stečaka. Jednostavno nevjerovatno. Previše simbolike da o tome ne bismo pričali i da to ne bismo primijetili. Pogledajte ovaj dio ovdje, to srastanje kamena i drveta. Pogledajte, plus sa mahovinom. Drvo iz dva dijela. Pogledajte to, znači dva dijela. Vidite, to su dva stabla koja se spajaju u jedno, a ovdje su dva stečka koja se spajaju u jedno. Nevjerovatna fotografija, slika. A pogledajte ovu simboliku i igru do drvlja i kamenja. Dakle, četiri grane koje se spajaju u jedno stablo. Stablo pušta korijenje i ide u 1, 2, 3, 4 stečka. Možete to posmatrati drugačije. 1 stečak, 2, 3, 4, zajedničko korijenje, zajedničko stablo koje ide u 4 grane. Ništa ovdje nije slučajno. You serious?